Rezolucija nije dobra i neće pomoći ni miru ni narodu Gaze, nije pravedna niti je realna. Ne može se Palestinu ili Gazu kriviti za sve, a Izrael baš za ništa. Ovo pokazuje da bahata politika Zapada jaše dalje. Na Bliskom istoku sve eskalira, od Libanona, Crvenoga mora, Sirije i Irana, Pakistana i svih drugih odnosa tamo. Nedavno je irački parlament zamolio američku vojsku da ode, početkom 2020. Prije nekoliko dana ponovio je to irački premijer. Drugi puta su ih zamolili da ode. Oni neće otići. U Siriji, u istočnoj Siriji, američka vojska je stacionirana, tamo uzima naftu i šalje ju negdje van, vjerojatno za sam Izrael. I kako na tu nepravdu reagira Amerika? Tako da šalje još 1500 vojnika u Siriju i Irak. Evo vijest od prije 3 dana. Dakle, dok god ovakve imperialističke, nepravedne i bahate težnje i odnosi budu od strane Zapada prema Bliskom istoku, možemo očekivati samo daljnju eskalaciju. Treba se napokon spustiti na zemlju, biti realan, težiti pravdi i miru i dogovoriti državu Palestinu i uspostaviti napokon ravnotežu snaga. Thank you.